mwagureba omukatambaka kakwasirwe sumwe sande hwire nukoreka ku pastor we kanisa ya Dahila Church Ministry eri kushangwa murumira mahirizi ntungamo Jennifer Nuwahereza ari kugamba nko kuyakwatanise n'umushija we Innocent Nuwamanya na n'umuvuji wa boda boda Mutesi Gens Alex bakita abantu babiri ogwa kahikana mugurukira nagurukira Meron Alex akamugurukira nkashitamira mu ntebe yomi akamugurukira immediately yamukwata yuka kora uki nka pastor watime wakora ki ukatera wenduru kuna tire nduru kuyakomeza makoze iki kwasire umukazi bakamushanga hari ya Isire ariyo mukadeya anagiro mizi iyo mabatuzi be cyareki kandi umwana bakamushanga hariya ariyo mizi umubayisirwe harumu Meron Aine Mbabazi ow'emyaka 19 nzarwa ya Nyacenyu mu rukunziri kandi wabira ryo muherezo mu kanisa ya Pastogu na Arho Elijah umwaka gumwe na neshweka owu Innocent Nuwamanya iba wa pastor ya Ziro mu kazondijo nabwanyuma yo kubita emberi yabo bakajikoma hama bari baje nago mu kayanja kakanye hunde umucyaro cyanyarwanya umurushenyi ntungamo ukaboyine sumu umuto kome hakari mwesumu barakaine sumu ukagezeho kugira ngo giro watero tabantu bino moto kabito moto abo bakayanja katwashanga ngo kamazira abantu bingi abamwe ni babo mwahihi abandi nabahare takumara biro bibere batihireho muntu gw'abana abakazi abantu bakuru abashija bona bashanga baferira akayanja atugambira tubeine kandi urugo bukikoreki bona bukire butekerezana umumaka hagati ya Namanya Innocent n'umukazi we owabanze natukunda create kandi eshonga zabo ziri mu koti bwanyuma y'ebyo nakubaho tushikire omakaganye nabo mwerero wayisirwe nuko kutoreka aho umwana we wizara rya gatano yazicirwe kandi yatekereza na nuko na Jennifer yibira umushija we kandi akahikana no kwita umutabani kunabire nziro mwana wa gatano aina mezana umushija wanje yaza business kafunjo yafuna yo cyaki ayiba kweta ne ya nabi yatandika kushabira mu cyaki ya nabogwe nabi yamuragurra nyoni muteretse sarani yamuragurra nguni muroga ebintu bibi yatwara umushija wanje yabari we yashwerwa ko yahirize kumutwara yija yanyaka abana banje yaba mutwarira abakuru bona hati kumperize namutabariza ntampereza abana abakuru kutubire turiyo mukoti yagera ngo mwana w'umpekero wa gatanu towe ko yahirize kugamba echo nagira nti nituza kucebeza DNA abana bona tubacebeze warashanga taruweye amumpereze muhereze isho ndijo wakumanya kuyahurire unaza kuyahurire kubaza kucebera abana DNA niko kukwata umwana ubwo bunabire nyine akamutumaho umuntu akamunyibaho akamutwara akamwita tokubasa kubaryo muhereza wa ruhanga ukashanga ngo niwe tugira umushija w'umuntu ukamuryara mente katekambi yo kwikaka umukozi yeseki kuriyete natukunda nagira ngo hata natura umukwera ricera kwa mani ninshabo buyambe na government kugira ngo ndindwe akuba mushije ogwa na nabi bina abantu abo babire batireho kunyita kandi abantu abo tibakamanyirwa natukunda tuwewe ngo ijwiro busasi bitona nabeka ya Meron Aine Mbabazi umukozi wahaka ya pastor wayisirwe na n'umwana nabono barondo buringaniza sister wa kana akora akabajye umuhereza wa pastor bakora hamwe mu kanisa anemyaka nkenga anemyaka 19 nabasa kushaba egufuruze chomezi guke ninga bamukomere bagwa hasi warabe tukabintekateka ngo government na yihiriraho kwenda kwereka abantu ngene basa kumukoraho amanaga bagina gagambisa ninga amani babiri batekateka ngo agine uko barebere bije bamukwata nk'abandi bantu bamuteko mu chomi abinji bikiriza tushaba ngura n'abantu twerinde enyikiriza z'ishobobo zitetegerize ebintu byo nabi ebintu byo ruci bitetegerize amakaga abantu gaho
Pastor Nwahereza Jennifer uw'emyaka 38 niba Innocent Nuwamanya na Mutesi Gens Alex bona bari ku ruga rwo Town Council Rohama East hatabakomirwa hari polisi yantungamo ubwo kucondoza kuri kugendo misho aha bwa TV West ndi Elias Sertugusa.